Lightly ki kali jong ka company bapentrai ka surok na nongstan shawa kaji kila sya thang dusman haki runar ki ba 4 tep ki deki ai haka step jong ka arpanyo tarik julio 1000 pusau laong bagani ka jingja kala ja ka por kumba sau shiteng men step haka jaka sa jong ki nong trai ka te ka company ka badan halat wei tang nongstan kat bagi nong trai ki dang yo thia lengai Kirunar kila yo bantang hadu lightly ki kali ki baju penan kam da katega company bat kila wiang ding ru ya ka kali pu silum ka badang penyang hakam jong katega company ka badan hamau thung kper kani ka sien ka balai bagi runar kila thang dusman ya ki kali bat ki mar ki mata jong katega company henry hadu menta 4 lap din setia ya ki bre ki baju dan keti ban le ya kani ka kam Kita ki kali ki belasat tanggi kentup ya kawai ke kali gypsy kepada your registration number ML06 Sun North South ke kali Bolero Camper ML05X Henrio Kendai Henrio ke kali Mahindra ML05EB South Nyo Kendai Pra bat kawai ke puk silum ke badan hakasnong mau tung keper. Nak kaliang kinong tray jong kateka company kila ujor dak ejahar hanong stan police station halor kateka jingja bat nak kaliang ki pulet ru kila register ka mukadma bat ka jing toket bat twet ya ki brio ki badan kiti kala ya chakman देखा था कि नहीं मतलब आदमी सादमी नो जब गाड़ी जला तो पता चला उसके बाद आप लोग क्या क्या निभा दिया फिर मिलके आग को बुझाया पानी डाल के फिर पुलिस इन्फॉर्म किया देन आग के अभी वो फायर ब्रिगेड आया फायर ब्रिगेड जरूरत नहीं पड़ा विदाउट फायर ब्रिगेड हो गया अच्छा बट गाड़ी खत्म हो गई पूरी कितना ठू खत्म हो गया 3 ठू में हुआ एक साइड पे भी एक्सकेवेटर था उसको भी जला दिया कहाँ में वहाँ साइड में ओ वाकाजी में ना वाखा जी मौथुंगपर के पास मौथुंग पे हाँ। अच्छा पंप स्टेशन के पास में आदमी सभी तो कोई आदमी को किया कुछ नहीं लेकिन बहुत सारा आदमी भाग गया है डर के क्योंकि घर पे अटैक हुआ ना तो Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya